skuru ya Masimba. Kutigana na yubono tutigara samangana renge tukurobekana boigo ni gwakorekana ime yumu Busonge County ya Kisii kurwasawa na boda boda wono ba muchiri mu governor we county ya Kisii asogosona na mangana renge te boda boda anena so kunyara kogania kunganya ti stage cha boda boda kurwa sensemo ya CBD osegatigati yumu Busonge ngana boigo batebiruna mbali go chuwanchira na bana boda boda kunganya kurwa gatigati yumu Busonge muri kitonde Stephen Roboti rwa senchira yoboime obonchereria asensemo ya Busonge nigo bwate na segeka rero engakigati abana boda boda batwaro korobekana asamangana renge tobo koreri bwabo bakora una Fred Nunda nigo bagikelipo konkeli batebire nogo sirigwa kwagati ebitaseni byechipigipigi asobo katagati wo muchi Busonge ase batebire buna mbaranyara go isaransi wana gosanga ebirengeri byabo igoro yengane yuo wana boda boda zile stage ziko town 87 hakuna stage itatoka town mpaka tukioni kwa nini inatoka town. Ukweli ama si ukweli? Ndivyo ama si hivyo? Nonye nabo korengana no motenerio Kisii municipality na Hashon Ongeri nigatebire buna mbarabeka mu rubelionde bwensi bwo sira gatechi stage chechipigipigi ime ya Kisii korende no leboko beko mochoko ime ya Kisii enatha gotebanga municipality ya Kisii tebugati mubangonde tebugati kerengerio kende yogo seri ya mugendi onde bwensi bwega wepigipigi bosegari bosekendi yonse kurwe municipality ya Busonge because municipality ya Busonge ero gotetea au ko make sure tuaire ki service kucha sabagendia na baito bejipigipigi bagendi baito matatu bagendi baito n'abantu bande bonse bakore byasara so muchi Busonge gati yamagani abo no gotegererwa no mugavana Kisii Simba Arati ogosirwa kwa boncheri ba boda boda gwetereke ganchagie county amona gokere gwebango bakonacha ase stage chiabo ukigusa hawkers umegusa boda boda ukigusa hizi vibanda zimechangwa town umegusa boda boda kitu tunakuomba uheshimu wafanyabiashara wale wadogo mkokoteni boda boda hawkers na tena leo ni tutalipa ni shilingi 100. Nimeongea na vijana yangu katika manifesto yako walisema 99. Nimeongea nimewakoni views, tumeongea wana wataongeza shilingi 1 kwa sababu ya change. Sasa tutakupea 100 kwa kila mwezi. Na kama hivyo sisi kulipa ushuru. So gendo to kora une municipal ya Busonge no kora gendo to koroka se Busonge rationalization ya stage chire municipal ya Kisii yani kupeana utaratibu fulani ndio tonyoraje boda boda chitene kerase chigotara sa chigoita sabantu ba gotara igoro boda boda no chire chinde sabantu bakore biashara n'abantu baito bakore biashara bya bijiduka onyo konyo boda boda chitene geseli abo no to tagete to gambe n'abantu baito bako ndi pigipigi to batebi ngakito kora pomenya nebuya n'abantu baito bande bagotara bose bakore biashara ase umuchuito Busonge nigo bono egetiro giatigaire gochia soboteneri bwe municipality ya Kisii na boria bwe county ya Kisii kobeke miroberi bene rarento koigwa no goikeranu ase sector ya boda boda elio kobeko mochoko Kuripoteria Ndizi TV Elietaliane Ndemo Steven Biyamono humuri kitonde mo Steven Asoroboti